Poštovanje, dragi slušatelji Glasa Hrvatske, a sada i gledatelji ovog priloga. Nalazimo se u Melbourneu u četvrti Dandenong u kojoj se održava 45. po redu jubilarni turnir hrvatskih klubova Novog Zelanda i Australije. Ljubi moj kamen, tamo gdje rođen sam ja. Tamo ću doć i baciti sidro nemirnog života mog. Reka sam ja, nema tu sriće, sine moj, vratit se ti. Nije u sobima sve. S nama su Feruča i Mira iz Opatije, jel? Pa, iz Voloskoga. Koliko dugo već živite u Australiji? Ja sam tu od 59. 59? Da, je puno godina, ali svaku godinu idem natrag, jer imam tamo još mamu i volim pojeti malo naš dom. A vi, gospođo? Ja sam došla u Australiju 72. I što kažete o ovogodišnjem turniru? Ja mislim da je vrlo fino, puno ljudi, dosta organizirano, pa sam nekako oduševljena jer je bolje nego što sam mislila da bude. Svaka njen čast. Jako dobro organizirali, jako dobro. Ima i milicija, i dobro svjetlo, i zabave, i puno jela i pitja za deset. I puno pitja, to je glavno. To je glavno. Reka sam ja, nema tu sriće, sine moj, vrati se ti. Nije u šovima sve, neka te tu kraj mene, svom zlatu nek sja, mati Dalmacija. Nije u šovima sve, neka te tu kraj mene, svom zlatu nek sja. Mati Dalmacija, sva u zlatu nek sja. Mati Dalmacija. S nama je Željko Dogan, kolumnist Hrvatskog vjesnika iz Melbournea, a inače da se vidjeti njegovih komentara po cijelom internetu. Poštovanje, Željko, kako je na turniru? Super, ne može biti bolje. Krasno, ovo je jedinstvena prigoda da se nađemo u ovako velikom broju i ovo je fantastična smotra hrvatske mladosti, zajedništva i svega ono što bi Hrvati trebali biti. Ne samo u dijaspori, nego i u domovini.